Ništa nisam znao o Spanu prije. Ja sam se onako više od zafrkancije prijavio i na kraju evo tu sam. Nakon 8 godina fast forward sam senior cloud inženjer. Užasno tremu sam imao jer sam tad bio završio tek prvu godinu, ja mislim, FOIA, upisao sam drugu i smatrao sam da nemam pojma. Zvao sam sadašnjeg kolegu Ivkovića, on je došao poslije mene, on je već radio u IT-u nekoliko godina i sad ja njega zovem, čuje, Span mi nudi, rekao šta da radim, ne. Ti si lud, veli, prihvati to, veli, moja sljedeća firma je Span, veli, a nakon toga ako ću išta tražiti idem van, veli. Ja sam prošao zapravo sve stadije u service desku, znači operator, specijalist, inženjer u service desku. Pa dnevni, ali to je isto. I još shift lead u međuvremenu. Sistem admin, sistem inženjer, senior sistem inženjer. Puno više se zapravo nauči u service desku nego što bi možda naučio na fakultetu. Ne? Jer ako ideš gledat fakultet je sve općenito, jel? I realno znaš svega pomalo, a ništa konkretno. A ovdje si došao i naučio si konkretno. Prvo si, nekakvu task listu rješavao, pa si dobio prve taskove, pa si krenuo pomalo na neke jednostavnije incidente. Kako si gradio znanje, tako si i dobivao zadatke, primjerene tvom nekakvom znanju. Ako si pokazao da želiš više, dobio si nešto što je možda malo van tvojih okvira, pa si se s tim pozabavio, pa si nešto novo naučio i to znaš raditi i za to si se kasnije mogao i certificirati. Ako si zapeo negdje, ako ne znaš, uvijek si mogao pitati kolege u smjeni. Rečeno nam je odmah prvi dan, ako zeznete nešto, recite odmah. Da znamo iskomunicirati mi klijentu, ne buš ti komunicirao, mi ćemo. Odnos je baš ruka ruku mije i zapravo odnos je jako prijateljski. Ne znam, ja nisam imao stvarno nikakvih loših iskustava. Ovo sad iskreno baš, nije ovo sad za frkancije. Ovo sad ne lažem, znaš. Bude teško, bude stresno, bude naporno, ali je, kažem, opet na kraju uvijek se nešto novo nauči, uopće nemam taj, kako bih rekao, grč u želucu, kad moram tu doći da mi je muka, stvarno je okej.